tuk chuak nuam vekule tukin kan devotion atana moina chuai ngai lo chu ti thupui kan ngai thla ho le don ani amasa in pathian thu petera le khathon pakhat na bung thum chang thum le chang li thu hi lo ngai thla masale ila in chena chu pon lam in chena samphiar te rang ka chak thi orte silfena in thuam te chu nilavin thinlunga mi hring thuruk chu ril ru thu hnuai rol le nun nem silfen che theilova in thuam ni jok ro se chu pathian mit mu in a hlu em ani lalpana thu malsom ro se amen tukinata na hianin moina chuai ngai lo chu ti thupuya ka han thlang te daya he thu hi karil ruwa a om ve deuh tlat mai mitwar ten thil moi lo kan mu theya mitin hian moi ti zong kan nei rang theu bokani thom na moi ti zong te pangpar moi ti zong te mel tha kan ti zong te hi ain ang lo lau mai hi kan van nei khop mai ani lo chuanin kanin chu na samai don ani kan moi ti zong te hi tiru hi pathian min siam dan le mi hring te van nei na ni a mel thati zong te hi in ang thup mai sela in khata nula rim hi tlangwal pumpa hi kan khat dul zel mai the ani aboi thak viau mai the amai ro chu pon lam moina kan da poimo ema tun lai khovela phei chuanin a mei chelam khanin huat thuwa lola lota ula kan mai cheina mai noi rang foundation kan ti eyeliner eyeshadow kan tia eng nge ni muya ringot po chu tiang chuan beng be nen mei chetam tak chu kan ngonga chin chunglama po hianin chung ko budget hi akal tam viau mai the ni chu tiang ang tak chuan pon lam moi na hi kan ngai poimo ema apoimo na chin po omani amai ro chu kan thupui berani chuan apoi viawang Russian thufing chuan nupui zonin pon lam landana zong su atiani chu poimo khop maya in ngai zon na thila te Christian te kan pathian ni tu kan dress moil tuk mai te hi kan du zong in zon na mantlak animi lavani pon lam moi na hian kan mit chu lave bok thin ma sela kan du ber ero chu ani hauklo mel tharingot ain mo fel kan du jok thova piannal ai chuanin engeni nung chang chen pui nuam kha kan du le tho zelani sum chuma mo reng thin ma ila kopuyetan mi hausa ain pathian tri mi hi akolan nuam tho zelani chu ani tlatawang hian pathian thuina soyangin kanin che na hi pon lam in che na samphiar rang ka chak thi mai noi silfen ringot hi nisu seti hi tukena kan thu cha chu anita ani heng zonga hian chunglam moina kan ngai poimo don ani chuan chunglam moina hi chu sumina chei ve thei to lova ama isua che hian kan chunglam nun hi a che moi the ani chu tukena hian kan zir chu atana ka han seidu ani safa chuan heti hian a soya thil moi chu tha thatna ero chu amoi tul thina ni ati Bible min zirtir na angin pon lam in che na le thiam na ain thinlunga mi hring thuruk ril ruchung ril thu hnuai rol na le nun nem silfen che theilawa in thuam hi kan moi pui bera aha adama pomanuam thin pangpar moi te an choi thina kan vulai ni te po chuain kan maya te hianin mai marnal tak po hi kortela thur sung don ani kan thom na moi tak te po ala chuai don kan du ngoi hak chu kan phal manglo ho po hianin hlui hun anei don moi na chuai ve ngai lo chu Krista a in thuam che hian ani Christian tia ko kan ni na chan Krista tel lo hi chuanin
khovel hausak na le sum le pai hianin kan mel ati thazo tak tak ngai chung lo chumi chian na chu tun nai te ya khovel ina ngai ven nu pa in then Johnny Depp le Amber Heard te nu pa hian a chiang mani Johnny Depp chuan anupui masa ain Amber Heard chu a mela tha ati zoka adu hlia anhanin nei ta chi mai chu Amber Heard ti chungril nun tak takaron langa ami pa zokin kuta tur fo mai ni atopa chuan in then an rot ta chung maya in then na khovelina angai ven ber pol aron ni taringot mai chu ani tlatani pathian thu chuan lali so Krista chuan in thuam zok ulang in ti sachak na puitin turin eng ma in siam su uti in rombung som pathum chang som palia min rila voina po hian Krista a in thuam na hi confession changkang berani khovel fashion te chu kumni khat leka designer ropui tak ten jeans te po engamoti te inan ron tidang lama cheng tam tak cheng sang ni sang thuma kan le kan thom no tha tak te hi kumni thum nuwa chuan alo hlui le mai zela old fashion alo ni le mai zela ni chuwang chuan khovel fashion hi chu ain thak renga tun main ke korot lang an uara azuyan urlet lang an orlet na azui an orle chana khativel mai kha khovel fashion hi chu ain thak thin amai ro chu lali so Krista a in thuam nun ero hi chu eng huna po khoi khovela po kan moi pui ber thin ani hei hiani tlatawangin moina chuai ngai lo kan ti chu Iso Krista in thuam nun hiani chu vaina hian kan rol o na ni ro se khovel milar te fashion ang rigot kan boi pui hian kan moi pui tak chung lo kan pon lam in che na chu second hand po ni ro se fai sela to kan chung lam in che na thinlung lam zo ka hi thu noi rol nun nem zaidam pathian tri nun ni sela chumi tur chuan chu kan tri tur I so chu kan nun a hian lal tlat ro se ti hi voin kan nun kong roi tu amang le ila voina po lali suai na ati du tur chau ti turin thutluk na siam thar le te ang lalpa na thu kan zatan malsom ro se amen itong trayang lalpa tukena kan thu pui chu apoi mo devani ake po ka phur le mai wenan angai thatu te nu na po nangin malsom nge lati ka du ani lalpa khovel fashion hi chu aman te ato to lutuka mere theite tan in che na te hi lalpa a hautak em to materialism consumerism lem bovin kan omme kani amai ro chu lalpa nang chuan kan pon lam in che na hi ron thir ve to lova mi hring te thirangin thir to si lova nang chuan kan chung lam thin lung hi I thir le ite berania wangin kan chan lo khana nang chuan min te don si chuwang chuan imit muwa ilom tlak nun kan nei the na turin moina chuai ngai lo Iso Krista kanin bel the nan kan nuna Iso Krista karon tar lang la lali sualal na le aro rel na nun lale chandam tu pom tak tu nun kan nei the nan I chan puina lali Iso Krista mingin kan ron dile amen